en klaskeuz plan. Ibreiz ima un ammoniak ila hain didrouz, un abaden kinigetor que Radio Breizh as plan. Emizeouen daouvil un war nugen oa bet embannet o enklask kentan gant splan, diwar ben ar gaz ammoniak produet gant al labourerez douar e Breizh. Kar pemzek a perug un dregant deus an ammoniak ar zav diwar a labour douar. Lod un gentan en enklask, skrivet gant Caroline Trouillet, a lak e war ouel e fejou an ammoniak war yehet ar vretonnet. Diskwel rap penons e Breizh ar vro l'er ma ve dilosket ar muian a ammoniak bar Vrans. Deus ar magirejou lonet hor sol, ez douar ma peus ran, eta ar gase dreistol. A gantan ve krouet partikulennoù moan ranigou munut e barz an er. Kabluzin deus klevejou ar skevent, ar galon a deus skrignoù beoù. Me pet dut a varv a blam d'an ammoniak e Breizh hag er Vrans bepla. Evit gout hir oc'h war an afarze, on bet o rob ar goulennoù deus otrou splan, un deus kazetenerien ar media enlinen, ne vo ket rodi an o der, vel o aridouar chilaouerien a chilaouerezet ker, e kizidik hardi sujet an ammoniak. Fe de gent an pen o trous plan, e displegit resis ur dem petere an ammoniak ta. Ja, vel just en tri e an o kemieg ar volekulen, gouderit sur war, mais ouz pen ur spoz skiantel zo deus an ammoniak. Ma rovont da gompren dustu. En o c'horf zo aneant da skwer, a servijou da ra da gempoezi pH ar gwad. Mon a ra en dro estum ur gaz, ya, mais er fin e nebeut tri e ve sanset kavet estumzi e gwirionez. Don a ra diwar ziv an kadennou a lanet. Skuzit hanon o tro, diwar peta? Ma, diwar o c'horf pet a mon o stout, mon peus oan. Met a ba we ur c'han vet vad zo deus an ammoniak ur produt industriel ie. Ya, vid produit tems da skwer. Se nie. E 1909, oa be krouet an don an ammoniak kenta, a ben oza d'anvesters, e ben kenta, bon ben zennou, bet war un dro a ben industrielad ie a labordouar. Un temz pin vidige, evit ar gounut bouet, a perdra da brodui e kalz a vouet, bet e gre memes. Ur an vet diwezata, e ve gwerzet 30 milion a donennou azot erbet e stum temz. 30 milion gwech miar. Skuliet war parkeier eskarzon ammoniak en erne, evel pa ve skuliet renvouis, pez ve gwalet ingal ba Breizh. Achilaouit mod, pez mont vont da lardeur dustu. Diwar an ammoniak evez el fennou moan, partikulennou moan ma karit, ken moan hag e hellen tremen dre ar skevet d'ar gwad. Hag an drac'hez o dangerus evit yehet un dut. Lakede an elfennou munut da vean penkoz da var o kaji 100 a dut re a bret er Vrans, herve yehet publik Frans. Dres. Hag ur zammat braz a arran e koust ar gudenman me larda. Hervez ar zennet. E vefe koustet 100 milliard a euroio e daouvel pemzek. Fin, kazi sur e ar chifrement a dindan ar oirianne. Me nebeut a studi ou so bet embannet war e fejou Marvel an ammoniak, ur studi amerikan oa bet embannet dan deg a viz me ar bla paset, barz aktou akademiez vroadel ar skianchou er stado unanet, tro peus bet da len ar studiadense sur war. Ya vat. Pevarzek en klasker a l'air enna, bar studiaden, penons e vefe a labordouar a grain koz da varo kazi ugen mil a dut dre vloa ba stado unanet jonjita. No a tri ugen dregan an he o vean diwar an ammoniak just war. Setu an enklaskman an I gente o lakadouar goun ar brodui a dibi bouet ar fet e vefe lahetut diwar sautradur an er.
Mais gorto d'un tom ruizo ba breis, me zaon, pel mat deus ar stadou unanet, petez o koz peus laket o fri ban splan barz afer an ammoniak. Gavdin nevit ket plijik e pez mont vont da l'art ar per. Perak ta ba breis, pe gwiremant breis e penuela e bro hal evit pez a zel de saotradur an er. Ah, ta kemese? Kenta bro e stad o leuskel an ammoniak. Ah, penons peus dizoloet an drache. Ne ket genim, ne ket splan e bet diskoachet ze e penkenta. Dibaoe 6 lor, e vez d'ar saotradur ze gant loarelou Europat, satelitou Europat, ma kaet. Hag emis meurs, a mis ebrel, da la R&D tamplet an ma maremañ, pa vez skuliet hanvouez a temps, e vez ar vro, bro vreiz, e ru tout war garten. Koulskoud ne nemet c'hwer dregan deus an douar o labour talvoudus, ba brochal a zo ba breis, ben a fin. Ya, kazi, triugen dregan deus a jatal hag ar produi mor ba France, ie. Da la R&D e vez stangtri a lonet ba breis. A hamandal. Hogen hervez an ninrae vi peimzeg a triugen dregan deus ar skulien ammoniak diwar an desevel lonet. En klaskeu splan, I breis ima un ammoniak ila hain didrouz, un abaden kinigetor que Radio Breizh a splan. Setu ar pez ave larat gant Jean-François Deleume, doktor war ar meud de sinerez, ezel deus dour a sterioù Breizh. Neus tamm douetan serbet ken ar an dachent kiantel, di ar un ammoniak de genta evez elfenou mouan ar PM daou petch pem o unan I vout koz mazo marwet kalza dud re a bred a neche kemen gant klaouet de wal an ain, el gant klaouet ou ar galon hag ar droachio. Guire zo roet d'ar medicin ze en un dan nevel gant an institut alamant brud tri Max Planck en bannet ma mejanjma de trouvardro mis meurs d'ovil Nantek. Gant saotradur an er gret blam da elfen ou moan eve fe klinvejo ar galon hag ar goaziet, klinvejo al an a krin beo goudrit. An daou goz penin a vao ba France, meustra, a diwarne 6.000 a triugen a dud o vervel riabret ba France. Rankout a re ar merzout e ahem meustra 90.000 den ouspen evit pez ave prizet gant Santé Publique France ba daouvil c'houezik a sed a he a guden ne oui er ket e gwerion ez na he ped a dud a var diwar an ammoniak ba France. Non a benzo un digweal a ziskwel penons e fejou an ammoniak un dra a ne veke komz da nean e Breizh, ken a daouil c'hwer, oa be zavet un dan nevel diwar ben an ammoniak gant Jean-François Picot, mouez o treet dour a sterioù Breizh, niveret neus chifrou ar sit e pa, kreizen e tremicher el teknik da studi an saotradur an er, a diskoalara e produit e Breizh nantek dregan deus dileuskadurioù ar gaz NH3 er statral. A koulskoud e neus ket ar ranvro nag ar servijou yehet soursi e deus se. Guiri. Ar geisla divezatar en dro oa be skrivet gant Jean-François Deleume, skrivet gatet da renerez ranvro an en dro hag a logiri ba Breizh, da la R&D an dreal, a digo en mad o tiouskouarn. Diskouizra penons e Breizh a ranvro nemeti ba France sautre donnet gant an ammoniak. Aske deni rae e goz gant fotoioù a loarel, iasi, a satellit iasi nahe, o diskouiz e boa rutan ar vro. Rutan da lard a liou a ziskwel bras an kementaj o ammoniak barz an er. Zenie. A stagouz a lizer zo deus ur studi gant Penn Hospital School ver Round a surrente sokial a labordouar zoken o tiskouiz e ve klinvejo a lani an desaver en zot leiz ba Breizh a blanc mor d'an davez sautre implijet de labordouar. Hervez Jean-François Deleume bepret
zo diskwet mia a ver alan babroleon. L'air emañ ar gwasa so tradur gant an ammoniak. Skuzi da hanan lasma e galek ma karet. A war karten ar zelva breiz eve gwelet penons eve mia a dud o ver avel gant kring bew ar bronkes a gar skeven vroze ie etre daouvil pem a daouvil seitek. Et de gled bremañ Marie-Pascal Deleume, iginore soar a labor douar, hag ezelez deus dour a sterioù breizh. Da leur liser e webe pelgomzet dim ge servijouer prefeti Ursule Ver. I roulen genim daoust a men o peus be ur chifroman. Nevez Tom Striverbut a ber ur stad de glas gouillet pelor a rabat komz hag ur sujetman. En klaskeus plan, I breiz ima un ammoniak ila hain didrouz, un abaden kinigetor que Radio Breiz as plan. Outrous plan, peseurt en zava durioù a zo da sourcial deus kalite an air e breizh. Neus ket bern. Gant ministrerez an truskem ekologel hag a hengred, oa be fijet diwall kalite an air e kevredigezho. Breiz, ba breiz. Pezo ne oa ket an ammoniak e kreizi labor dei. Ne vestre ve fe bet tole deviz deus an ammoniak gati memes. E mis kerzu daouvil eugen oa be staliet ur mekanik musul an ammoniak ba merleek, nou joan arvor. Un neil zo be staliet e daouvil un war neugen, sanset, a zur war vor ewal o vod staliet ben neubet riye. Pi war ma neket un tamm va drugaret an en klask en bannet gant splan, a war lene a gant hui Radio Breiz evel just. Zur, me me stra zo tud c'hoaz bar vro, a zo hesa stankan kemen a rokaden vi pezel an ammoniak, zur war blam ma lak ma halogne digas disfi war ar mod ve zavet lon der vro. Ya van met... Kom zet vo deus an traouzin tam duezator a Mahamada. Kalzig a draou a jom c'hoaz da displeg da gent a pen hag a rog mont da gaujel di ar ben a liam etre politikourien hag industrialourien ar vro hag an ammoniak. Ne, pleuron nem gavet dija. Staliet so bet mekanikou de evesat an ammoniak en air bar vro. Ah ya. Memes ma neket de war c'hoaz an draha. An man zo gret ur gamet va rog me lar dar. Jonjitin. Betegin ne oa ket beroet yal ha de bit d'ar gevredigez vid en ober. Man e bit nemet a blammour neke laket ar gazman da ver danvez sautre de ziwal an Air France. Contrôle d'an oxydou azot, d'an ozone, pe c'hoaz d'ar metal ou poner. Mes kerken e daouvil daou oa bet d'an ammoniak din dan evis Breiz e bro lambal. Et l'air emañ ar stanker jatal en departement ojan arvor. Betek eiz gwech miar a ammoniak oa be musuliet aha, evit epiz oa be musuliet ba koste bro raon. Setu emañ an dachen e misk ar oasatout, kumun maroe, hervez furioù ur studi saed en izel vroioù e pa de pemloa gavdin e fin bloaveioù deug a pevarugen. Mis goude ar studiz ni trakin pad seit e gloa. Ni trakin a dalade etri daouvil tri a daouvil nontek ne vo ke musuliet kin an ammoniak war miz gant Breiz. Un affaire ahan kaizur. Chilom displegaden gael lefeuvre rener Breiz. Ne chearan avit se tri ugent 1000 € eta un diel fener ammoniak neve, ma neve che hag ur yalc'hadou iro kar c'houlzadou evesat nelertche a rantain seut dafar on unan. Bras diven ur labour avid ur gevrediger, me daouz da se an ini Boran e France gud ur budget ble ur 1,5 €. Andrez o so e zoar o trous plan penons displeg an vefe ken nebeud erhan gant Breiz, penons ve arhant di I labor ganti. Gant un tos. Un tos un tax galek. Un tos ne he diwar an industriez e arhantet ar gevredigez. An tos olek war a labor sautru, setu an anno. Hogen zo kalz nebeut a usino Breiz evit
a venajo a padal e diwar labordouar vi just war mia a ammoniak. Mais ne vez ket payet an tosman gant an tiez ferm na gant usinou an agrobuit. Ur modal neus Breiz de Brizian ar produadur ammoniak, daouz deiz non pas bet i venveg musulian rok daouil nantek. Diskler an rein da skouer e kresket an ammoniak a dri dregan e tri daouil eis a daouil c'houezek. Ya, mais darnel e ar roaden ouze memestra. Re igel e ar chiffrement rag derhel a reon kon deus a pez eve diskleriet en gwirionez gant an desaverien lonet a gant industriejo klaset evit diwal an endro pez eve renablet dindan renabl ICPE e galek. Neus kemet ar menajo o tremen ur certain livi hag a rank disklerien pegemen a ammoniak a skarzon a zi a dalek deg tonnen. A revrasan entual da daou hugen mil plas evit a hier, don vil evit ar mor, a 6 kan hanterkan evit a guizi. Hueled e bet a liveo evel just gant lobbying ar FNSEA, peogwir ma meuch jonjma de oa e daou vil trizek, oa koz kentor deus pevaran hanterkan a vor metkin. Da la ed epi der gwech ne betar. Ya, o pez kresket deus live a menajou, koulskoud evit ma vo a resisan posup o renablou gant Breiz, gouve edve penons ve ferret ma vefe gred an diskleriadennou a daleg an don en gentan. Hant a vid ar zaout, peus komz deus ment ar stalioù zevel zaout. An ade, neus manbet da la red kud en bit, fin. Hervez reolenno evez a labordo ar neke me jonj din me. Chilaouit, ne ranket an disaverien zaout diskleria pegemen a ammoniak eve produe gate. A braz an twelpen, peogwir e diez mat laka de zaout da beuri pa ve da ran petaman ne pevar ran ane. Pelar e jom ar zaout hayata. A just war, hervez kamr labordo ar Breiz, eve fe bet daou war nugen dregan a ammoniak skarzet e ket ma vezon c'hao e just a war. Ze oa be musulet ba daouvil c'houezek. Ba pesur digwe yoal eve produet ammoniak. Ar zaout e kreier e an neilarbek war l'air ar skulier. Anvous a da heul ma me jonjman emañ de sevel mor a yer. Mais neus que les ennou reolennou o trousplan de sturian ar produit ammoniak e brochal. Geo. Dre Europa bez e oa be laken e red eulia ur sturiadur gant an unan ies e daouvil c'houezek ie. Adrezi e ranke ar stad hal ober evit ma vo bionet an ammoniak skarzet baner a trizek dregan a ben daouvil tregon. Pe zo e kresket an ammoniak a c'hwer tos de 6 dregan me meus etre daouvil pem a daouvil c'houezek. Ade vo start mel ar dor. Hag emiz mei daouvil ugen oa begret ur poen kenta gant unan iez Europa a skler an traoù vel memant a nevoket dalhet i gwest gant stadral hag abaoe daouvil c'hwer e stabil tri ar skarza en astri stad e tri daouvil c'houezek a daouvil nantek e tisken un tamm tro tri dregan gav din hepkin pez neke kalz. Emmanuel Laven, Philippe Majerus a Nicolas Treich deus rodo jonjoar an drahe, barz ur penat en bannet emiz du daouvil ugen e kelaouen skol ekonomi ez tolosa. An etche da go zo re nebeud da enklas kaou akademek e c'heller laret zo diouer a ever politikel el zo bremañ. Gud an diouer a wizi e ger skiantel e rank e hebout labouret an etche chom hep ober nitra a goz de ziwal just war. Enklas kaou splan Ibreiz ima un ammoniak il a hain didrouz un abaden kinigetor que Radio Breiz a splan. Mais lardinta o trousplan
ne ket nehet a labourerien douar vid o yehet gant an ammoniak? Un tom, ma emski an de bet a labourdou ar deus an dar evit a yehet. Ar e genta paket gant an ammoniak et an disaverien an ade. Hervez an indrae, zo bet diskouezet liammou tre sautra dur an er, a klinvejou a skeven gant al labourerien. An darn vrasan deus klinvejou alani diwar vicher, zo reou vel bronkit petamant beralan just war. E daou vil pemzek, oa be lancet ar aktriz disaverien gant kamr labourdou ar breiz. En ur studi, zo laket war vel penons en em gav an disaverien skoet mad gant an ammoniak, ar boultren hag ar produioù kimiek en un daougen stalou yer pe mor. E labourioù evel soagnol a lonet evit tapet en tual da leveoù huel a hautrit zo kin a falet an alani war un dro. Setu diwar zi oa be kaset ur blaket en displeget an nol zisaverien e ranvro, kuniget zo ur stumadur dehe hag a baoe kreiz gavdin e blavez daouvil triwer zo un nebeut videoioù an linen vid displeget tout an afer yuzi. Kuire hag un norm zo bedijinet gant an anses e daouvil triwer ye, justoir, de warezi a labourerien, laket zo bet gant agence vroadel surente yehed ar bouet an endro hag a labour, live a el fenou moan a hellet an ali ep kouel klan, pemkan mikrogram ar metrat kub vid ar risklou ingal. Pe zo ne oa ket de live ret da heulien. Kemen a ret da hout man ebet. An eveket dalhet nemet an efejou war an alani dre neke be studiet a risk la grin beo diwar an ammoniak dre alani evit an dud hag a lonet. Setu pez a vije lahet gant an anses. C'est une enem glev ket an olz ki an tourien war an normand sur war da skwer pem gwech ne betor a redi zo enni evit meur a stadou koste stadou amerikan a distrom da lambal bremañ vek un veria pa oa a musulioù kenta lambal gret gant breiz. Oa be kemeret da referans kan mikrogram dri metrad kub. Référence laket uneg a pevarugen gant agence diwal an endro stadou un anet. Mais gret so bet tro ben digreski ar produit ammoniak o trousplan? Ya, me meustra. A ben bianad ar skarzan en astri a galfennou, oa bet saed ur stur leor, kiz ma velaret, var olive broadel, a war an doareoù mad e labour douar. Gant an adem oa bet skrivet an ahe daouvil lontek gavdin. Setu touez an trewe oa bet skrivet, reiza ar mag a lonet, ingali ar mer an teil a ganvez, gouloi a foziadou anvez, hirad an amzer ma ve a lonet o peuri, a kemeso. Gortoet un tom veket a liet d'ar zaverien lonet mon war a yeout? Non, siwaz. A guel mat ve fe ar bazen zi, pa ve pemzeg pevarugen dregan deus ar mor France e berz zavadurioù ordin, war klouedennou, diblouz. Setu gwell a tra d'orbarta, bianad ar jatal, vel just, men ne ket tri an en vek emeret breiz. Hanta me neus musul ebet de redir? Ma, dan un a tregon a vis meurs daouvil un warnugen, oa be embornet gant ministrerez a labourdou hag ar bouet, ur stein, d'ober, hep an eus stilius skulius sautrus a ben daouvil penvarnugen. Setu daouvlo dale a oa gant ar stein-se, dija, tri abek pennad an daleman e meske trewal, vel just, hervez enklaskarien tolos, c'hant de l'ardor, dustu, dilans a rofe musulioù redius da zaverien hal da gaver oa mezeien, da la rede riskl direiz e vefe evit an desaverien baour, met de boudzo ie abegou pouez politik el bet a labourdou ar da skwer. Met or model da zigreski an dileus kadurioù ammoniak a vefe, lakad un tos e plas a rangfe bezañ pet gant ar broduerien temz pinvik e azot. Ar c'hinnig-se oa be gret gant an OCDE e nantekan c'hwer a perugen. A kinniget oa be gant emgleo ar citoyennet war an din, ma peu jonj.
Mais nahet oa bet da genta, nahet gant ar gornamant, pa oa bet studiet o hinigo da genver a lezen war nahan en diskar amzer daouvil ugen. Setu ar memes a begou a gaver urvech ouspen, setu risk uel da gol kevez justet, da gol ahan, quoi. Evit selvijou ministrerez a labordouar eve fait dister ar gounit evit an endro ouspen de zei. Ja, fe skleroaredar matese chilaouerien a chilaouerezet, lobbiou industriel en agrobouet a zo o poezan vid m'ave fait nahet an tos nevese benefin. Ma dreiz pez a rallon la dor d'an betaize. Gilaouen ma renner kabinet ar ministre zo bet unan de spenou braz ar strolot roulier. Produerien Thames. A ne ken eus forz pium, embreger stimak hag a brodu Thames diwar azot, a zo staliet just war ba zan malo, a pontref, a zo perz strolad roulier. A godrid eve sautet betegre an gati gant an ammoniak, a kouskoude, a neve ket peiet gati an tos war an industriel a jo, sautrus. Ja, gal ar mijino perag nek belake de plas an tos nevese neuhe. Gwir an dra zo deus ar vrans ar mahat kentan en Europa vid an Thames diwar azot ie. Dris. Distroet ar musul gant ar raktres lezen klima et résilience. Memestra, kiniget gant ar gouarnamant, met dusteret ar stumaner. Dagent a pen e kaset a ben daouvil pewar war nugen, da vout laket de plustre, de jonge ar huzulmeur war an in, et un termen a nake gant a peiz zo gortozet de vout gret ouz chinchamant an in, hag ouz pen de ze hervez an desten asantet gant an deputuet, en evoke laket an tos, et plus nemet ma neke diskenet ar produit protoxide azot hag ammoniak hed daouvla diusrenk. Antan eke prest breist vean yahor vid ar vretonet hag ar bretonezet neuhe. Ah, non neket. Lennet on eus un tamm bilans da hortoz oa be savet gant ar stad, da zelet d'or effedustet ar stin prepa. Ar plan prepa da lard ar stin oa bezat de vianad ar skarzan danve sautrus vid an vid ar c'houlzat daouvil seitek daouvil un war nugen ma fazi anket. Just gwelet ve o peus olien mat an afer gant Radio Breizne. Zeni ya nehe. Hervez an dielman, also gant neus ket bet doujet davat, nebet nebeut deus ar musulioman er fin. Da skwer evit pesazel an obar nebetar gant no stilio skulion teil sautrus. Na neve kelaket ar goz war an dibi nebetar a gik. Padal evela et splant gant ur studi embannet en aktou akademiez ar skianchou e stardou unanet, poenni dibi nebetar a gik. Ma, fin kendal ha da vont war stankad ar jatal ba ar vro hag ar galou jou foran da leus kel obar. Setu ar pez a oarom diwar ben ar gaz sautrusé er vro, luyet a kiziditre a fer an ammoniak er vro e breis, ma fotader gout hiroc'h war kemen traso, et de len an enklask a bez war lerien internet splan pik.org. A tchilaou an abaden so tudober ie, en linen war lerien Radio Breis, a model chilaouid peurest ma frappat koz gant an otrous plan, a vo skignet de heul. Kalzig a drao neus de gont an dem c'hoaz melarder, dreistol war ar jeu politik la gazo war dro d'an ammoniak. Gwell vo gantan ne veke komerd ma de kon ar guden se gant ar ranvro, gant ar humuniejou kumunioù, hag gant ar aktresou zevel menaj ou bras er vro. Neus nemet an dra a zo splan, pel emom c'hoaz e breis deus un air a galite. Trugarekad a ran yunakojan teunvevleg en granjan erwan Blanchard erwan Hugen de vean zikourt de gas an abadenman, keno hentan. En klaskeus plan, ibreis ima un ammoniak ila hain didrouz, un abaden kinigetor que Radio Breizh as plan.